Hello guys, uyu munsi tugarutse kuri ya application yacu ya live streaming twita Niki Live. Uyu munsi nje kubereka ukuntu twabonamo coin z'ubuntu n'ubundi buryo dushobora kubonamo amafaranga. Ubwo buryo ni ukubugerageza tukareba ko bikunda. So katugendane 5 kuri 5 urebe uko bikorwa. So ikintu urahita ukora ni iki? Ikintu cya mbere urahita ukora, urahita uza ukande hano kuri mi. Ugere ahantu hameze gutya. Hahandi bakwereka balance, aba followers bawe n'ibiki byose. Wimanukire hano hasi. Uraza ubona hano handitse ngo followers. Flow to receive 900 coin. Izi ngewe narazirecevinze. Wowe urakoraho niba utarazirecevinga. Nukoraho barakujyana ahantu hameze gutyo. Urabona barakujyana ahantu hameze gutya. Bakubwire ngo follow our accounts. Sample an coin 900. Bakubwira ko urazirecevinga kabisa kandi nanjye narazirecevinze. Ahantu bakubwira kuba followinga ni kuri Facebook no kuri YouTube account. Niho ubusabwa kuba followinga. Bakakubwira hano hasi you can get coin 300 uflowinze account imwe. Sibyo? Bakakubwira uzagetinga 900 coin uflowinze account 3. Ariya macoin 900 uyagetinga kuko uflowinze account 3. Izi bakwereka Global, Philippine na YouTube. Bakakubwira hano hasi YouTube flowing is only available for user in Spain. Ariko natwe birakunda kuko narabigerageje. This event runs for the long term. Nyine event zamara igihe kinini. And reward are distributed every 2 weeks. Ibihembo bitangwa buri byumweru 2. Step ya kabiri uhita ukora iyo birangije ni iyihe? Uhita wandika hano Niki ID. Kanjye kubereka ahantu ukura ID ya Niki. Uragaruka muri Niki. Uze hano hejuru. Hano hari profile yawe. Urabona hano hasi hari ahantu hari ID. Iyi ni ukopiya. Ukagenda ukayishyiramo wamaje gukora ziriya task. Iyo urangije wa-uploadinga screenshot z'uko wagize ute. Waba flowinze kuri za account 3 bakweretse Global, Philippine na YouTube. Zose ukaza-uploadingamo. Ukahita submitinga ugategereza ibyumweru 2. Ubwo ni uburyo bwa mbere ubona coin 900 z'ubuntu. Ubundi buryo ngiye kubereka tubonamo amafaranga ni ubu ngubu. More events. Baratubwira ngo TikTok video release event. Uzukoreho go to. Uri kubona ukuntu bari kukwereka TikTok video release event. Barakubwira hano no need to stress about creating content. Video plus copy are provided directly to you. Post them on TikTok and you will earn reward. Urumva ukuntu bari kukubwira ni wistresse ujya gucreatinga video uri bushyire kuri TikTok yawe kuko iyi event ni ugupostinga video ego ikaba yagira like views nyine bakazabiguhembera. Ariko hano barakubwiye ngo ni wirushye creatinga content hoya video barayiguha ubundi ugenda iposting. Hano barakubwira reward kugira ngo ubone reward nuko postinga video imwe ukazabona beans 1000. Ayo ni ama beans baduhemba. The maximum reward per person cyangwa igihembo nyamukuru ku muntu ni beans 8,000. Event time igihe iyi event izamara guhera tariki 4 z'ukwa mbere 2026 kugera tariki 31 z'ukwa mbere 2026. Urabona ko urasabwa kuhita uyikora hagati y'aya matariki nibwo uzayikoramo. Nyuma yaho uyikoze ntacyo wabona. Reward distribution time igihe ibihembo bizatangirwa ni tariki 4 z'ukwa kabiri 2026. Hano barakubwira participation method cyangwa uburyo bwo kugira ngo
ujye nawe muri iki gikorwa cyangwa ube umwe mu bazabona bino bihembo. Barakubwira please contact via WhatsApp. Uri kubibona iyi nimero, ohereza iyi message 99 baguhe video uri bupostinge kuri TikTok. Urahita uza muri WhatsApp yawe uyifungure, ushaka ahantu hizewe, wandika ndaza hano nandikemo guteranya plus 86 136 367 9439 9439. Wongere urebe ko iyi nimero yanditse neza 86 nurangiza majije kuyiverifia ko ariyo neza uyohereze. Numara kuyohereza uhita uyikoraho, baracekinga phone namba yawe bahite bayikuzanira ukore hano kuri message. Ubwo uhise winjira muri chat yabo. Nta kindi bakubwiye uri bubandikire, bakubwiye ngo urabandikira 9999 kugira ngo baguhe video uri bupostinge kuri TikTok yawe. Ugarukemo wandike 9999 uboherereze. Urabona ko message yagiye, negereje ko bansubiza. So guys, nkuko nabibabwiye ngira ngo murabona ko wa muntu twandikiye adusubije. Twamwandikiye Saturday ni kuwa gatandatu, tumwandikira ya mibare 9 inshuro enye. So adusubije uyu munsi kuwa kabiri. Dore message adusubije, sinzi impamvu yatinze kunsubiza, wasanga ari uko yari afite akandi kazi cyangwa atari online, ariko yansubije. Mwebwe mushobora kumwandikira akahita basubiza aka kanya cyangwa akabasubiza mu gitondo cyangwa akabasubiza saa 6 ku munsi ukurikiyeho. So dore message yansubije. Task icyo ugomba gukora, sibyo, barakubwira ngo you are required to publish 8 designated videos. Usabwe gupostinga video 8 with their supporting caption, ziri kumwe na supporting caption yazo kuri TikTok yawe nkuko babidusabye. Releasing 1 video per day, publishinga cyangwa postinga video imwe ku munsi. Nyuma yo kuzisoza zose, please send all the video link to me. Numara kuzisoza zose kuzipostinga, uzamwohereza link ya za video zose hano kuri WhatsApp by January 3 kuri tariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Uri kubyumva? Numara kuzipostinga zose uzakopia link uzimwoherereze tariki 30 z'ukwezi kwa mbere. Earning cyangwa kubona amafaranga bimeze bite? Reward will be granted based on the number of successful published video. Ibihembo bizatangwa bagendeye ku mubare wa successful published video cyangwa ku mubare wa video wapostinze kuri TikTok zagize views nyinshi na like nyinshi. Buri video cyangwa each published videos earns 1000 beans. Buri video wapostinze kuri TikTok izabona igihembo cya beans 1000. Beans ni za zindi dukorera muri Niki Live. Zimwe ujya kuri live bakaguha beans 1000, waba ugitangira bakaguha beans 2000. Ya ariya niyo mafaranga dukorera kuko beans nizo zivunjwamo amafaranga. With a total maximum reward of beans 8,000. Ubwo ni igihembo nyamukuru kizaba ari beans 8,000. Ubwo niba video zose 8 wapostinze zabaye successfully, bazaguha beans 8,000.
payout date, igihe cyo kugetinga izo reward cyangwa igihe cyo guhemberwa. Reward will be credited to your unique account on February 5th. Uri kubyumva? Reward cyangwa ibihembo bizaza kuri unique account yawe tariki 4 z'ukwa kabiri. Nibwo tuzabona ibihembo byacu nk'uko mbere bari babitubwiye. Bahita baguha hano video link ni iyi ngiyi, caption link ni iyi. Bagenda baguha video imwe bakaguha hano na caption imwe yanditseho ngo caption ya video ya mbere na video ya mbere. Ubwo video ya mbere nuyiposting uzashyiraho caption ya mbere, ntabwo uzashyiraho iya kabiri. Reka mbikwereke. Urakora hano kuri link ya video, urahita ubibona. Iyi ni video ya mbere, iyi ni iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi, iya munani. Izi ni video zose baguha bigomba gupostinga kuri TikTok. Video ya mbere biriho, video ya mbere MP4. Sibyo, tuvemo tuze turebe no kuri caption link dukoreho. Caption link uri kuyibona. Caption link ya video ya mbere ni iyi, iya video ya kabiri ni iyi, iya video ya gatatu ni iyi. Ntubibusanye. Niba ari video ya mbere urashyiraho iyi caption, uraza uyikopiye, urakandaho cyane, uyiselectinge, ukore copy, ushyire muri caption ya video yawe ya mbere. So tuvemo. Hano bamaje kukwereka link na caption, uzusome akanyuma gahera. If you are interested in participating, please send me your unique ID. Barakubwira ngo niba uri interested cyangwa niba ubona ushobora aya mabwiriza baguhaye, ushaka guparticipatinga cyangwa ushaka kujyamo muri iyi campaign ya Nick Live, please send me your unique ID. Mwoherereze Nick ID yawe. Nick ID uyibona he? Tuvemo dufungure Nick Live app. Numara kuyifungura uzukore hano kuri mi. Ugera kuri mi uzurebe hano hejuru kuri profile. Hano hari agafoto kawe. Uzurebe hasi urahabona ID, uyikopiye. Iyi ni ugenda ukamwoherereza. Ubwo ibi birangiye tujye kuri task nyirizina. Uraza ukore kuri ya link ya video baguhaye. Uze kuri video ya mbere uyikoreho. Numara kuyikoraho ni iyi ngiyi. Urahita ukora hano hejuru aka kantu kariho ka download. Numara kugakoraho hano barakuzanira video ngo ugiye kuyidownloadinga. Cyita ukora urakora kuri save. Ngewe namajije kuyidownloadinga tayari. Numara kuyidownloadinga irajya muri galeri yawe y'amafoto. Ugaruke hahandi. Uzurebe na caption link uyikoreho. Iyi ni video ya mbere tugiye gupostinga. Numara kuyikoraho uyiselectinge, uyikopiye. Nusoza uvemo. Uze ufungure TikTok yawe. Nurangiza ujye muri galeri yawe ahaba amafoto n'amavideo. Urabona ya video ngiyi twayidownloadinze. Uyapload. Numara gukora next uraza kuri add description. Koreho cyane upestingemo ya caption ya mbere baduhaye. Nurangiza wabisoje uposting. Uzaza ujye muri ya link y'ama video, uze ufate video ya kabiri nayo yidownloadinge. Numara kuyidownloadinga uyaploadinge kuri ya nkoze ibya mbere. So guys, ni ibintu nari mbafitiye uyu munsi kuri Nick Live. Iyi ni campaign bazanyemo y'uburyo tuzatsindiramo amapens 8,000. So mwakoze cyane kubana natwe. Niba ukunze iyi video yihe like, kuko like ziratufasha cyane kugira ngo video i-boosting. Utere comment yaho utumva ndagufasha. Ntiwibagirwe gukora subscribe niba ushaka kujoininga iyi Nick Live. Link nayisize hasi muri video description hamwe
na link y'ukuntu uyinjiramo step by step, kuko kuyinjiramo ntabwo byoroshye, bisaba ngo ugende gake. Video narayikoze, link yayo nayisize hasi muri video description, ugende uyirebe. Nanasizemo link y'iyi application hamwe na referral ID cyangwa referral code, byose nabisizemo. Unareba iyo video ikuyobore ukuntu uri bukoresha referral ID kugira ngo ujye ugeninga reward menshi cyane. So guys, ciao, hasta la vista.